Bone. Nijwega ari kiare shakara. Worije. Wama bere. Beru popo. Wama bere koni beru popo. Ah! Emi jana wa ehia. De toteria imi ofun egbenia. No na we human trafficking. We get wodo. Ge shakara. Mabe ewe. Ukpopo na be ari na ya ma ode. Wana wase ayoto. Ukpopo ni ozeri yedi okewu afuzi. Shakara gemanula. Shakara ode onudo. Shakara onebigbe. Shakara ayobigbe. Omami omo no ga gba ore. Ibi ya bi o lawe. No me no ro me. No jono da wo ni wa me kian ba che ti oni wo. Awo ni wa me kian wa me gbikia yi. Gbo won ni wu ne. Oni wu ne shakara ke do wa ma gbe mi ode. Ah! Cause family. Be ga Okuna. Ka gbon wa yesi na no dudun wa mi vi ona. Okuna no dana. Bi na wesi ne. Wa dan ho. Okuna. Ina vie omo. No bien etoni. Etoni na mi omo. But yeah, in Nigeria wa le lo pe aikia ivie kwele ye Nigeria ivie kwe oru lele ivie kwe. O wa mi ka ye oye ekia ye na sadini begbe. No sa na lele ari in Nigeria. Na do kame etoni we Tony o unless e mo aye o se mo ayewa. Ona we awe mi gbo na bo you get sona atamia. You go say that we on the rights. Being as you be mo we are ni boy ni o jano ye boy ni unwe boy ni on to gbo. We no dey mo no any boy ni we say na wa awa ku ye e boot aya mu we yeze. Akwe e boot aya mu we yeze. Then we suffer boy ni unwe boy na to gbo. I don't want na be boy ni o. Unwe de na be Tony o. Dion almost 20 years. Una moya hara una no money because ukune aduro wuna emunye. Oyo hana wakba na ko ya vivie. Ona ko tira be London baba. Yemne ge na ni etewu ye die be ni. Ge no na bia ni me yawo e na we avie ni no mo. E money on wo. Ona glia. Oya we bogine Tony. Ona ya webo ne Tony teme stroke o ese keni jowe pa e Tony me stroke we aguta we poni e Tony me party we no do me stroke o wo mi o iwe mi o agbeli go o we meta boni eju an we Tony me stroke we ti gba because o ma wo obi ene ogogu we money ho ona do vie mo o ma pe na ona lose wa Tony ma vie money. Ami robo no ma jore. Un dana no we. E church ya jo. Ya se rivie va. Nwe chipa. Yide. Ya se rivie va. E rivie va no re. No re nana odoge. Ipo bayi. E rivie va no re ipo bayi. Oni zese. E pazo e gedian. Na uwe meme a. Emi ata mi ta. E moni gari. But enu ya mumi ameko okpeani. We are mumi okpeani because e money love venia so we. Uwe jau. Fijo we hin. E money ma we mu we. Ye are kenidi aje egbe yokia. Ye yira. Ye ya dwe ba mu supermarket. Ye ya dwe emi mu supermarket na ya le bai. Area ogele low. Area ogele ngwina. Au se ezo nigaro igwagwa. Ezo nigaro. Beno ya brainwash social media president. Gani Michael bo wa hen won fo. Michael bo hen fo nda. Ina ma yege gboma. Epa o ovi omo epa le li aria e government will of your money ina wa mu moto meladia ina fi arewa mari seba e Tony we wi agule lere pa veni respect we say epa e ma che boni no wa de
Oyo hani che bomb me because he go to owe. Eto ni che bomb. Ouni and not a police. Not a police. A police is not the go where a government of your money na de we know that even near you ni we no ho na ari wa. Onya ita we na amoge ba. Eto ni. Owepa. Ata we Tony fi boy yeah. Mana ho ige. Ati ege Melissa. Ona ya ta a police station where a Tony fi boy Melissa he. Hey, in a way, no, ma. Yeah, arrested boy na. Owepa la wo. La wo mona oginye. E kinda get ni e be yari bai. E social my pay ni e. Ye na me baba la wo. Wa ti gbinigbina na me. Hey, e go to you hu na. Enu ata na ma. That way will not be a witness in where Agireba or Baba Tane Policia, a policia arrested, ya arrested, and I make it a miomo. Again, on Agilic Barnard station. On a Tawe, a Tony of your boy or Wovier or Melissa, of your boy away. On a more any by the Gascation police. The police now okay, they will investigate. Ya Gima. Ni ya test wo bi ohani do rane ma de ti ara wo bi ohani ana do mozo na mu la court ni ya ga egu he rane na mozo la court ana iwe since moko no ati wo no moko na pa obunya de na wo yin ha yin wa gwalo that okwo ne to ni die no friend wa etori mai that owe ibiakaniko ayin de biakani wa eriya wi ho ana iwo ma we agwalo wa sise we ba law ikwo ogba gomo adetoni onwina okpe anore okunore ba no ri yowa ejian but ibiakani teta we okuya love okwo ri sejian we mi omo okuya love okwo we sejian. Amen. Uwa bagbon. Uwe gele uwa. Abi mi megbegwe no where. Tony. Ya toge. Do sign wonu. A live video. Tony. Iga toge meni ya tana. Do sign wonu. Wati ege. No sa wase chene rai. Iga toge. No sa no resen. Iga toge. Do sign wonu. Peter. Iga toge do Simon iya yana uokpa ya ga ahwe. Oh God, why we mia uokpa ya ga ahwe. Bokwe video o kana igbe mi ko no opa na omo eyo wa pwa we pe shakara ni ku buware na hina bwane TikTok emi o wa ya fe egun mi wagwan when we're turning the same narcotics where we cortis also now where a courtesan where we cortis also now where your brother narcotics a cortis emi dano komate tanya me might when me allow or tell me my allow me allow o meno ne ya brand wogo mi do wa tagbe ya lao iya mu like cortis adin ya lao e me ya we live video na gbo ha you know me allow ya shake everywhere go shake one afraid even anybody where you mu me o agbo ya lao we are bring me ya wa se bring me when ya brand me one na ya wa brand me allow everywhere go shake. Everybody go calm for that Bini. With that person. When you lao. Your brother and a cortis. A cortis yak bomawa. A cortis say, oh, an agmoro. And your river. Oh, my president. Oh, my governor, oh, my senate president. Abiom an agmono. A cortis is just ordinary name.
It's just ordinary name. When a gumegwana we are him. Imagine where wicked we are you not one of them? A courtesy bomb you are. When I tell anything I tell me your brother and I catch it, I got and I catch it. Don't you have a courtesy young. Don't ya. They know when you know era o munwabia a courtesy young. Abia, you know. They know you courtesy with Donia. But they are not part of that way. A courtesy with Donia. Tama where my brother is not in courtesan. Anytime when you balik but don't tell any other. Because they are telling any other, nobody can do me anything. Salobo no jagmo ya yere courtesy man we no gwa. Salobo ani Jesu no courtesy. Do we mi go do we. Ah courtesy so for my gbon wa. So for my yak gbon wa. We uzwa, no pa uzwa. Ara wa gbon ma. That is rubbish. Eni a uni magba. Me mari boyoni. It's just a name. Organization for peace. For peace to reign. No. It's not a crime. But error. Only tamawe. Error courtist. My brother is the last person or Johnny courtist. Hotel Doni is the last person. That is Denko. Is the last person. Aderime Weje, I am the last person of Johnny courtist. Me a Johnny Beni ya una we courtist court imejegwe la just one gbina live video. Me Edimofi. Ijegwe la tia live video. Iye ikwe ati me megi se yin Edimofi aka. Iye iga ati me ene no ginam. Iye iga ati me megi se yin me adi. I go on me line. I go on Edimofi line. So why cook bow ye so in the only time again I know dana no ne bema hora no jina no wa give ye e bitok ka e bone kwami gen no pa na ro wa boro mu pa wa do va wa boro mu pa do wa do va wa we gbe bia we go dinile ni gbe mu pa ro wa no do vio nous bien ya fait ade bien ma no gbele ma bio esi bio pia bien ya no aga ebe ni ma ya design gbe mai gbe bien ni pe ade na be ni mo pa wa ro wana bi agbeni abu mi ade we Edimofi no gwana aje geskasi banof ikawe ba Allah de mamu gbe de mamu moto we me Mercedes best me la de wana bo de me bani ya we video bi ade. Yes, wani iko de gbe goti we. Waje va ti wu no pari wa. Do vi me gold. We me no esu nu sha. Gbe do vi me gold. We me no esu nu. Me no esu nu na gegbe. Agbona o gegbe. Gbe do vi me gold we Edimofi ga ewe. Edimofi do ewe. Mi aladia. Ya aladia la video na. Ya me fesi me aladia wa. Yes, what go temple go the police very. Nita mi agwe o kona mra object go very. Give me rest in peace. I need my gold. Give me rest in peace. More rest in peace. I need my gold. You need the magic a doy. You don't suffer a wuwa. Idioja a wuwa. Okwaire ko no lueyo no me kekewe awe god me ado ategbe awa ne dion awa no pe awa no ho awa ne ejedo so dia etase emi awu no me ko iye tama gbon we na gbogun me no no fe god bere no fe god bere jage
Abikosia, guy go to near addicted. Guy go to near oh the yo what the fatina e buy we are live yet egba nia abiko to voir egba nia e buy we are live yagbina buy agwalogwe yere dictate e go di ne wa igwale nu wa we ai egba enu wa egba enu wa so egba enu wa van egba enu wa we egba enu wa yori Burkina Faso. Wa mi god in Burkina Faso dictate e dio no. Burkina Faso e god in dictate e dio no. Oma anu pa na day o we had of vie gold a gold almost 100,000 euro. Wa do vie wa vie wa go free. Wa vie we gbo han wa mama so ni. Ugbe di mo fi wa ma so ni. Yo see the gbe di mo fi. Because get radio. Get radio. Wa o ti ba iwa vano kwa aka. Iwa vano. One of my says that to see. One of my says mo ko do dey see. One of my like hot today to like hot. Ori asununa. Ori asununa. Ya new pokpa oduku ne that way. Hey ofone. Me e jemi na turn upside down. E jemi na turn upside down. Because when I see okomere ye koke kama where you want to like hot, you want to like hot. You want to like hot. What here we blend event. And you go pay, you pay. They are your pop up your when they are so 5 loud. Near your they pay yo. Yeah, you pay your me not blending it. A live video natana. Why give me go out? Why just on the pike him out? I didn't know what you have no. Why go on the pike him out? Da, a near my cow there, Mohan Swan. Yakawadi Morocco, there was a balog. There was a CJ Kakai Soto. I don't invite you, Gawu. I don't invite you, Gawu, you know again. Uda, Wari Jamemo, Udo Viego, the way we may I away. Ogwa gbijwe ne chakara no remi ogwa gbijwe ne chakara ogwa gbe chief ojo igbunoba ogwa gbe chief ojo igbunoba no remi ogwa gbiye ya iye ya suwu eri okuna eri ayaje court ayize fun with different native daughter. Ati native daughter na ationa. Owe to lebu me ade daddy lao when native daughter kahin. I mean numa ena we no sa wa promise you 1,000 euro. E mona ari wa. Owe power ati weni ya ari enu e. Do fi won wona no sama we gbe ago ni. E no sama wa se tenere no sai. Eno sama wore gbe agoni eno saga oga amula vegeni oga koko yohe eno sai de we wa weche Peter Peter Ike ote aki ne no ya we kita oni wa imwere opa we no cool. We kworo. We kaga. We lede. Era yo we. Era yo we undana. Ama mieson ani wao. No lo hana de ro ga bi owa. No ya ku ba je. Ijera fueze. Afueze obienu monu biayoto ona doara ona do rai rasio ose no te mommy ose no te sister ose na o have o te mommy o te sister o we gbe pisteleto eto no half of it no gwe wo wa eboga na manado half of it no gwe wo wa obega na manado
ya wa day iwa tie over Nigeria ona weni we go gie e go pano ga gba ori ye ya ke do vie mo ona do mi we gbonuro ona do mi we gbonuro ni ma agwe deto gana ma so ahin gold ne upenpen ma so ahin gold ma gwe wodi de ma egun de ri ga we o ise pe to no yi ga biogo kan na do asafira o kan ya moto nya o safira o kan moto na we ma yide ona ache mama imba bistelo to no wo kan imba bistelo na we o magwe na ta ma we eto no biogo o safira yo hu ama e de to ka we because of kan na do ditete we eto no mure e ogogbon e so na do re ona we to no mure wo ogogbon o we kalu ene a o we tu pe wa egu pe togbon o we tu pe o wa egu pe the right o de bistele to ogogbon we so wa ya pe o de yorun we na pe a o kan na gu yo na do yin na wo no lao o yin mo yin na afia na o yi jimi e mo yin do ajano wa maybe to ya etoni okpe gbo kemure eto na de o isi tiri mbo so kemure abito mo ari oge na abi mi ga agolo no ko na tewu ikono wa boku na de owe Sofia agbo kan we wa Sofia wu ya agbo wa na we Sofia ma yin Sofia gba si odo a yin ga no o le botore o ma eti ona we Sofia wu ya agbe wa already mo na dungo memu ayi je bato evie etoni na do vie money oyi we ma bi wa ona ya avio wa lele ona ya avio wo si opa me wa go wa de fon wa call me dopa hello Epa domo na oyi wo sunu Epa la o Epa o se we ni bi omo yo ware o se we ni bi omo yo ware yo wa magi e tabo wo kabe e ra o ni yin yawe ye to ni adio wa we ni ya fe ade bara do gbe wa we kira oyi jimi ewu won magun eta ma we na iwe ni tamo kan na honi o la wo ije melisa ma mi wa nya wa gbere awe no ri owe no sa we ekwe no lawa no sa ira ba wa ore e bo panya en wa ga bedo ya fe no redo e bo no re wo na won pe won ko we no si me dige ira to ri e me ni tanande sin we na bo na ya fe no me but imana to ri e bo kan ne abio wa so no e ba van eri e bo no we do tie ni mani I am when you be good demand. Everybody will not bully my family now. We don't demand you what. But I don't mean you'll be a good demand. Everybody, they thought to send that. Everybody will not be Gloria Igbinoba. Gloria, Ojo Igbinoba. I bear you are. I will tell EJ Melissa. When a bonny beg me bon. Fear. Anyway, only la wo. Geadio Wamao. Owe 1 week agbe wi ma o wa o kan we ore fo na we o owe ni mu fo ri na ge o wa wa wu bi ata nai no die ma o wa ma di gbase onu o wa no odo gwi ma lo bi ma e bi o pa o ikiye ye ti o la no sa ze wo no na o wa ta ma na saloboa ihu where we understand give me a day owe 1 week keka no ona wa we mabe ma jowia iye amache ya irofe ya agwa na we oma owe gbe wa tie na we we maso o ya ka gabie o ya ka de no se ene ko ni da kunu wa wo se oma gena tamame maybe ibi oga na kulia ima ireba because no wa jata o ise po na do cheme o si yon pa wo ni adio na de ke no hin o we ri age upo na la akese we o wo honte na okay de ri anu hina o je na okay ima on magiri party e dopa ona wo ni mado muye na ya mo ya mo ina do we na we je we na okay iwe wo ni o wi aru wa Melissa, I beg, I de kon nana, managele pa manadi. I bata no hame kiye, no kiye yo, kiye wi motove. I motove na hina o. I bata no hame kiye ji motove. Abio wa iga bawe,
ngwe deba e bokpanya nutie deba bokpana nura egwani no do gbime na wo kan no jame ari ogwa wanwana no jame numegwe ni ye tigwa ibata no kan gba ari ku oda ovyo eji oda owo ki me ka tutayi mari kuku denia ina wo no kan gbera yeke no make it last say ni e tuta oda ni e tuta oda because ogwalo down no tuta ijo mo wa pa ewe yen do tuta yeke we aro da e ya mo ga nene na wo kan la wo ata ene we ari ku na we aro da a bi ade we gbera yeke ma la o e ku varie o wa gbofo wo kan ona we do tuta oda o kan wa to le bato ki bata no gba koko wo kan no gba fio mari so wa o kan to do na we bata wo e fara e fio yin wa o da oni evyo yi ina o jakole egwi jakole ai wa kole ibata ete wo yin no yin na kwa fio na je melisa ugbe di batu gbe o te wo gbo no gbe na die mi ne ma ko o ko ma be no ma jomo gwa ade gwa do fio ni a gwa ade gwa do fio ma wi ma vie ma wi ma de je melisa ma ro toto yero gwa yere nenemi ye gwata pa ye gware oize ibata ina dugbe wa moti wo o boy e de no do ti ma wi yero wa ni ma do vi bata ina wo kan egbe bata na egbe awun yin yibe gba ibata ni mana avio yekela mana avi bata yekela ona wi yin gbe bata ogun yen gbe de kai bata na mi to vio ari wa ya we mi yo yin gigba je melisa emelita udameo la die live video no tota dey na bawe tie boyo eni me tie bona ugwe me ni tana ana mi egwe meta uwe ori no uwe nebo gbu ebo ya wari emi ara mi meta no ara mi ori me do ta uwe nebo we gbime nebo ja me ari emi do laja ba be ayi ma ni makia ayi ma ne no wune ne iragbon e presenter na mahen so oyi we video ni o kamera wen gbe bata na o yen gba o ga ire we ibata ni mari mi o wa we ija okonu a abi bata yen ne no na we mari mi bata ni wo wa we abi bata every day ya bisteli bata every day ya bisteli bata nutana mai mi bata ni abito mu mai go gbegbe bata ni ona we o wa we vio yi fopa we no ri no se wo kan mai se yo yi boku dana then enosa ige we okpa kan egbe no se na do ta mai we o me fopa ni ebe he ya mu wa no wa no bi ari ba wi to kano ese manaji ona ahia eno saso ariba oyi wase no se ba no wa ya spin a man ni no deba nene man no jina no gun agbe yegbona ona wa ya spin oyi ze gboni gbon na wa ona wa le loni oyi ya drop no sa ona ifieke ona we no sa ya mayan wa eno sa na wo ma ni elele wa we o ma get man na ona wa ri man na wa control ri hotel ona wa ya mu no ni yara bono de to ni ya lalo he o de to ya we o e de ko ya we ona iga cheri vienfa ona iga webo na avie picture e boni ona avio ye dade ogo boya fe ona avio yo ona do atama me epa okan adi moto ni epa we lerun yo epa la wo lerun yo utama me de wi mi are yen na gerere baba akase gwe we mate emi ya ni time must come true emi ya ni me ri time that must come true every that bata almost ori emi ni tani awe no pa wona no pa emi tagele no cause mana emi ta ita except na we esaga gado we saga ana I feel ne here ladia we saga I we saga ni ana I feel ne here ne gbokpa ni awa do tama we ni are
Opa no we alalwe yawe game no here na we megi gwankani igwankano ni wune. That chapter is closed. What can I kai ave mani awode. Iya pia gogo ko anoni. Yes, this question you ask. Women where all magbon. What's the manager here? So thank you very much. Also, but you are a very sensible somebody. Agbon with that question. Yeah, tamuwa a girl ba wasi chige na lady na. O wadi maybe na ira. Or ye maybe na ira bebona. Iya woni kawe kwantane. Wasi chige na yi. O kan won pa eyan. Oni o. La de wasi chige na. No ya mu oge ba. O ni azobo 6,000. Iwe iye Melissa no dara. Wo the girl kwadonga accuse ona wo Tony. Ona wo Tony at the girl ni ma wo Tony. Get on the yeah, at the time oge no mu pa girl ni. Ijore. Okay, Adam yo. The go tag when time on to. Mo gwana. Ijore na che o kana we again na. Nwalele hiana. Even wayage. Even wayao ge to wa down eni atase ya wori tag bra wana egbo ngwa o kan we atama o kan we so wa ona we give no give no matter na we meta na we ze ijore na we ze yo na we dia ka o kan we wa na we ze yo ona we honi again my gwi ngwa ona wo tio no honi won ka bo love me o ka bo like me ikenona do tama me nu dame na tebe na mame ni mayage na watie na oje Melissa wo so nu wa wijore epa tonupo epa otewe na we oni me ho na we ni no o we pa ijore ni o ma dan egeni na arega ona wa ya we Tony o mana do tam ye we ga we o we Tony eyin na wa babia yin na ya babia yin wo na gbin na we are you sure ona we Tony are you sure o we Tony ona we do ami we ga o we Tony na do ami we ga na we are you but omo ko wa omo do wa o we ni ye ze yo o kan fi edi na we are you sure o we ni no ni mo ye lie ni me no wo bonopa na we so ti wa to we bo ina but o we ta we e kadin una ri re pe una ya dele ni yena do mo big yen almost 6,000 e meta no awoni ne go a oni ne kadi igbese woman oni ne card oni no de sofa na we imai we gbe yin na ijore adeni me yi ku ijore yi gbota ma me ina we go iwe gbe no oweni gay ogwe Epa la wowo awo tan me do anen na egbe mi na Epa la do seto yan bijore na tijore na ojore ge nota ejore na Epa la no na we no pa Epa egbe mi na yimba oni eri ho me dagbin engwe kenori ogweji yin na di gwe yo we na samutari we no mi on awa na we ge ni jore ta e pomati sato ma de wo we hin e pa yen to ijore eto ni agba ijore eto ni na yore we awa na wo kan me metana na wo kan me na wo kan me no je na akwa ye wa bi egbe ne ge na enwa
inside him and not to open especially our de bokon o do li oko wima leya o fe na ba mo le kotina o ma no mi e egbe awe yen na ni abeg no mi one mi already ne mana ha na o ha me mai kwa biegbe ne o ha na we emeta no ya we ni biegbe ne e mana mo ezori oge no I watch how we ya vie yomo wa vie ye mami ove ye ti vie bason e pa ya we ni etenia e pa vie ne o we e pa vie ne mi age foni metu e foni metu iwa ba pretend izeyo e whatever ti we dey dia o is a vaire watch we dokpa epa ya ti we yen bie ba so epa yen mi o ba so avan ya bie ubie mi ngwe na bie ba so yen bie ya wa bie o yen do kile ganyen o yen ni akun yen ke mi na ubie awu o ta yo tairi do sana do tama we e bed ni e bie yetewu we no change bed do woni ya we pa we no change bed it's short we no want change one e bed no view ari wani na kana wa no rent na ne no bana mu ne e pa yetewu ye yibie gbe yibie owa ye yibie we pa o ye yibie o e de bed le guy e de bed take me o e de take me now mi na da o no sai returning away no sai we man we man we wo na ona lehia ona lehia obi togo when obi do usobia do ai obi togo ya o maybe ago ni gui oni we pa we man no sunu edi so no sati we so we so why ya no sa ma we ze grab here we they not say any mama na ewe just where when omo mama ando kugbe ne adoye na obi ra bije omo akwete me we where you believe ya toge ma wenwe ni ge ma won me so makule 5-6 years odo magbera oye makugbe almost 5-6 years or 7 years. When my wado alele kia wonona on me problem even ijo wo kan self or me problem jo kan be ladiane o be zegebe ya wona even okay we do me bona self ijo wo kan wa ladian im na u ne bo ya be ya we yo bone be ya abe ya we ya ne ami ni jo kan ma jo abe vivie ami ke jo kan ma be jo because man o kan do that tegije me no kan be like ese so gbe meri o mama take e because ma ti gbopa ne gbe se o kan do ju ponpa yan gba so o we de kan o kan na supon o kan we ta o we o kan e ke do na supon ni e ba ni yin mi o we ne yin wa mi o we ne ma be gbo ge word ba o me go pa no re ba o ri supon but i ge ga o we de o kan ade o kan we de keni ga na ga o kan we se yan ba we se popa eni ga yu o is the point do che o kan we mami a destiny there their word the by star ma be popa a destiny o yan va kugbe la o ge power wi by va kugbe oni iwa do si ezo no kwa o kan we ji oni o wa te o kan oni ona we la wu ima ga aru doge o ya o kan we na aru wa ge private room ge me go kan we school za o bo sunu o mai go na we aipa na wa awa we daddy wan na pa ina o gado pa mana pa my dey o there where when ni je be ni satana we ye nyo wo kan we ne wo wa egipain la odo makoyo egipain ne yagbin Facebook egipain o kan we yan tere ma me na o de no ni o we ateme na ma wa kipe na wo ze o we ye minisa we awi ma eva kugbe na
na wage na jo gwa ne o me a ozuo a ya wi ba ba kugbe e ka na wo my von eko in society we a iye me ozuo na we oge wo na tamawe e wa so na wa de fun na de nu weta mo wo hime Epa oge tamawe Epa la wo we de gui he mai di jo munaje wa na wo kan na wa do dislike e beni yite de wo kan se beni yite de se ya re do jedian o we o ye kwe inu ko na tani pologbe agwa yo mari mi odo I ona se ni na do na do gwe azose a ede o kana kwa abiegbe ne odo se zo no sunu be nanari ba tie be bejon o wi sunu be bejon o wona o kana post a picture o kana we ye post ye we bedo we ma post o wona o kana post o kana we post ona wa se to o kana wa se fo o kana wa so fo na wa gbobi ona wa charge bi na je get do kana ji mi na de ba na wa gbobi o se to we fo we no so we fo no se ai man we gbobi mi na we o kana no wa na imalake no nwa no na dienji on your sezo we be bejon then ina we mi wiku owe owie nana do time ye we em no joy it was no joy nyaga wonisa e wo ya ga enya imu na picture imagine get us be o kan na do mama e ma we ge nu sai o ma ye pint ena ejege siko na we ye melisa la jawu wikure onisa we koyoto wa wonu wa gbe wona wa va e disgrace no la gbe ikuna ona we sene a oni yen ya ata ikuni oni ya ata ina igbesi agegbe na we onisa we ba bi e ba e ona ko iwugule la jawu wiku e wa ne owoki ma titi ko na ibo e ona ya ata ma we metagele no ga ata we mina do ahimi wiku mina do ahimi biku oni ya de e mina do agbo ha me gui na man no get am because me no mano no matter anything at all o ma wa ni I ma gbagui nwanwana but they come and they forgive now so me ti aga video or when you want to we mo wa chia a picture ya wa by Facebook now so Emma and then maybe I don't why my sister my brother TikTok family me do why eno sarewa me wa go kuna o ya total face me o igwa wo wara wewa ize awena ya me na iga go duku na we je melisa la go we ma ye pat wa na ra we da me wo se no se na na iwe no sa je melisa ma je pant o wa ya o we da we ya o do anyu we da me igbe ni na ma eno sala we ya je pant we o magele je pant pa o magele je pa even water meta no ma je pant ya we da la wa for one na ye fie boy akara o ma ye pant igwagele na ye melisa imalake oni gado pa ugbava we o ya me mo ena itama na why you we da me wala don wa you we da me we give me go doni ihe wa de ga ni fiawa I must correct we don mo we we correct we o ma na gbe ye we we ni no nwa aje wara we awa agugu we nenu we eto muse be mai no samie wo no na ayo ye gbo we video we ye kon wo toto to Coca-Cola body erioga no ame ni tadesin TikTok iyen mo pan wata wa we was ne era anira bobizwa me level goteme deputy governor was a moment I use against this girl in my collected Godima back again in question ere Nigeria audio wado ariwa fear of social media president odo ariwa oya we berije mo be o ma mo berije ladia
Ben Virginia, Talobani Jimmy Tosse West. A Facebook wanaka degay. A Facebook wanaka degay. Why mule wo? You were better for the kid or Anna Sijeme. So I'll probably lao. Is your give you a bow? Or we yogi, a yanking, I adore ye. Or say, who pop on Nijagari here? A fuzzy, is your wow. Who pop on Ogari, I am with my jerry because of Ulenea Mujoto, a majority at Popo Eba, Vidin. No me Popo Yak as a kenne, a Sujo, Saloboye. Is a Juma trafficker, a cano, or Cardi Maria Webu. Or ya Polawa one or Bolave, Bedoni. The highest human trafficker, a man of Gulo is your boy, a Avie. Any of you, Juma trafficker, and waving. Or Cardi Mari. Or Cardi Mari. Yaga Munane, Manoga Viore, Soga Munane or Bazi, where Dortmund. And I'm going to never again. Go down on mamma. Get you my trafficker. So, now go here. Ni mar tell ni mare here. E die. Ora do wa we etimani malwene maati luene. Then ore vanan waka police ema. A police is aware of all the signoring that is going on. Police is aware. Even our lawyer is aware. A case file can be lawyer ma ade or take a long time. Okay. Before lawyer can do anota come away police ye ni awu, ye not bani awu, but here when they get disclosed because a police investigates. They are still doing their investigation. Where they tell you where our do munya mana. Many allow 1 hour to muya. Yeah, the way gane. When anywhere the police man I do mama, they have to find out deep before yake have your wa. You understand? Area we boje. In Nigeria pa I police na wa go mari. When what I will suspect on ya wa ya more money. Nyaga mweze gbedo ka. But oge we boje video. Imanire we bo. Why so why am ready the boto? Why having the law imagine or one of we bone, Italy jail, a Belgian jail, a France jail, a Denmark jail, Spain jail, anywhere, Australia jail, they must go for the procedure. A procedure ya la before I can implement plan of money. So TikTok family wala wo. Mighty where now wagata where live video and agbin na agbina live video awagbina live video awagbina live video egbega is enyon 301 years egbega is enyon get no have go dinire egbega is enyon live video na egbega is enyon your family me my ladian eriaza di mo fi yewu ima oni ladian sek Omwani you no go and yo. Omani guy go and yo. I will come out for the second characteristic. Omani only go Igwa mwegbe live video. None of my family not Itawe and the Murphy don't do live video. I might be Omani. He may ready for live video this time, but Omani you no carry this news. Oh, and you don't carry this news. And I want to come out with full force. At the moment of your time. Full force. They scattered the whole table. Everywhere scatter. There you are, Ladian. Hey, we live video now. Hey, have Samagua. I am a big boy. I am a dog bene. I'm an MB. I'm an no matter ne komo. Memo mise ne baki. Even they are all intellectual. They are all big boys. Big boys. I have to be you book pass why I'm away. On no me, on man, I count down where even count down no more there. When I'm Moses 7 hours on say, Ogwian, ya, Bianiro, the back on ro. Ya.
where I ma only have via larger Facebook. Ma away content. Yeah, je ya away content. Yeah, je ya away content. Wage ni mom say. Be ni mo aso e. So Edo nzomo. Arewu. Oma Ure Gescation from Gescation to this place is almost 45 minutes drive. Where what wa come with Didian. Again, manaka mio ona do winye. Odo winye ma manami Melissa. O kamena wea. Uwa pa yekino jiro wadwa uwa adie buhon. E buhon mana amio mama ito do observe. Ona do observe edene when ekebako paro wi mama. Ona do observe edene ki. Every Wednesday, edero yari. Ona do observe edene ki. O ige kebaki ni ki edero ya la wana. Because they kebaki ki ekebaki amiewe iya pengogo all degia because in wa total okay ona do de kebaki ki. No no ya monitor my. Iye ze monitor ima ego gima katu ego gima atu gbeso ya mu iwe hello igion hello who is there agion iwe drop iwe wage posting oni wage posting ogun ade tuto ya so tuto ami won pa iye ewe ba yake baba ba ye Melissa ke baba okay do sausage di vedere ozere okay do sausage data minuta ye go ki mega arowa iya fie esisi ni atevio ni nu do ha ya atevio re iya fie ofio ha me weni apa o ne boni wa fie awoti amai mo good yega iwe opumi ade odo afie epa emadide de wa do fie emadide eto is good ania eto is ona ania ugbowo gbi attack god aiwa kodo amunwe dame kodo ayegbewo me kodo ayegbewo me o te woni ewu o salopo aka iwe se o kamera lele medere o fie o ge wo mo paro wa ya mu egbira kitchen ya di osi koni de to kamera my to drag or dragging on osi or drag o kamera orinye ogbeso orinye o drag you might to wuro we might if you gbeji hello anyone water okay okuna ye Melissa how can you stand this kind of a thing emo iwe eyakin no wa na ma o want to do iwe gi omomo iwe your last baby na should be 15 or 16 yes ni ke yakin baba kin yari jene okay your name have cast everywhere in social media iwe na ya media Facebook, they can go to YouTube and anywhere by a TikTok, anywhere what by a picture work by immediately where I all my time okay, we were but we who hate a family now or any other you making your mock no wow we I didn't know they wanted to bring you out on social media. Now these two couples here are getting well as a media zero no mark barrel open who la when I made over with Jamie. Okay, now ona eni ngwe una operuke we rai e ma ko tarege ni ibe dina ne even ibe dina ne mi akweta we gbejayi ina na gele we ni matara oda fi mo gbeji mi iwe se were a se oda mi yo iya agbon ni ruge wa na to wa pe wa gbona wa ima oni ino iye do no manoro Imaniro ne manoro ya san ye zeru gbegbe wewa agbegbe wa ne manoro de trade track gbegbe no dey human trafficking on so ni na gbera
Now, oji ma tell me na. Emi na. Mama do heavy. He ma suffer. Nana woman labor. Oh my, I wait. No, we might do labor in vain. I labor jona adeloy. Now ugbe gila wana e wo pa la wana. Mo be zege godin we jove tene na me ni soke. Oze uwe je godin. We do febo yo. E godin we we work boto yo. Menisoke or zeri bugbe yes. Weje good. When Moranas, yana do 500 or yaso from 500 to 600. 500, 450. Oh yeah, 450 yaso. Oh yaso amogwano. Oh yeah, Igoni. Oh yaso ya de good. Ukiambe ya 200 good na moveri. Movemba ode. Ina be send there good. He go selfish yemi. E nigeri e no marie yegbe o movere good ni. Oni ni ayari upon when ujo wa like upon ya exactly upon ni joni desert. But we dame o honey. When dame you give it de good ne or give it de good ne you know we do make na be adesagbo na de ona we do mawewa. Ona we bi mi ari ela. Yes, ona we do mawewa. We do ge onu na o. E mana lugbe wajo. E mana we be yo ma be adie ma. Zebe we na be do maye. E come ro no le. Ona ya ma me. Ona we do mawewa. Ade makale ba gbera mama yes tata do saloboa so il y a bon ni riuge et non jamais terminé itana okona na iye melisa na ga bia yuwa bia ye so bia yuwa bia ye mi ama bia yi gba bia yi abia ye oga na bia yoji ni temo e mawana okay how can your children stand this thing that you did to the family e ke yana to worry that how can your own children stand it? How can your own children stand it? Six children. Last, your firstborn were there one was say the bomb. Where got casting your way by on it. Now, Dino, what that you were dying, where massive. Dan wa venye ma ve yayo. E no si ene power na la. Power is aware. I'm saying it. Power is aware that this woman is bringing white people to my house. Ni adori yo isi ko vineho. Oni na gbera. E yo ve ni oni ta vi agbon ni riuge. Iga age video pa obi na ba. E mommy Sonia no mo blue hair you ni no re TikTok. Or the video then age follow age yana do agunwajo. Okpa wala wa tele no jeme ba we a family na e go do oni wa lo no wa like or wa ziroji or wa we yam we gbe or wa we like I'm the one that even motivate people today. No, why they are using gold, buying yes, gold. When my husband fought for human trafficking, Oma me 10 kobo we ama we sisi. Oma do gbina we no ya migo. O gbina to free our girls. Imamo vije no we, mamo viera no we, ime gbe no we. Egbeni menave ya on do ya we but ona gele gbinajo ana miege e madan ya na si hwe pero ya tu ajo oyo bugwa do ti e bojo oyo bima obima ya no oyo bugwa obedo do ti e bojo okay onyo na gbera de na ge ti e boyo ne ni ewe o but pero ka wa aje gbigbigbigbi yan wa fe leze e gita bo this say my husband travel to Italy without be a day ticket in there. All our area Roniana ya via. There's a make announcement. Social media. If you can even go to YouTube, Google self or jump in. So no area Evoni Sicily. Kenyana ya via to give them to tell the police, to tell the immigration when you rescue my message. Bring it yourself to the river because very yagbele you won't see ni or dinye kakabo and if you ever wake up or dinye most if you ever here Nigeria here very yagulo you won't see any no ba iya we very gbava wa mi agimi no hega leze in Libya Tani OZ no there in France ona ya mesi wan so ona ya mesi wan ona gele ya we ni vegeni. Yes. People was really coming out, even
Gladys, okay, we are Leloya, we make bina. Gladys, you don't like. Yeah, boss, I date a human trafficking here, no, but the way they was emphasizing on it, a lot of people, even the prostitute or Arupo, yeah, we are Daffy Mena lack money and also they will store my husband with a condom. Yeah, a condom, everything was on this media. So any na gbera. So what you may tell me the third dinner? Now, from beginning, Emma yata we okuna olama wa. If not any power the gbela we have the gbere you know can. Power is our way because many sokena or moko ne power na gboko ne she true. Yes. If no marry have mote power. The power warrior. Always 1,000 euro. Or have money no dori any. Vokoni am we go diji. No na do azek bigo ni ne power. E power basis baby mama yoto. No zero na ruwe, no riera na ruwe, no depend na ruwe. Ya bele. E mana wana mi no dafi mena do sinyo sege de power. Ona wo kene ya la jani ado we blood test. No rioge power ro a lui go nini. Ina woni power we die no pardon, no ke Italy, no ke France ade. No ke France ade na. Ona gbe we agba centro. Ona be gbe centro. No ga ata we ri mega no e perfume. E get ni wa embrace we de birthday of e mo jomo wa monita. You know what? And then again, I don't embrace the perfume. I know what love a perfume. You know, a perfume deni nati. You know what? You know, we away France in that door. Mama only then you want love a perfume now. All we are them. If you are in the girlfriend you are in the baby mama work when any in the ano. When you are no need to go on. Don't what you joy. Oh, joy. He want love the perfume. Now, mommy, your birthday gift. Your birthday gift. This is who want love a perfume. Now, you want them. He mommy said, "Power me, I am a perfume or hearing me. Oh, when me money, he got patient on my behalf. On my behalf. Okay, we give the moto ya loke loa me ya we hoyane. Imoto ga iwaria. Where 1,000 euro or yavi motuwe ne geri dorienwe. Only na do tama yegi seti mu amorova yeve dionhana. When you walk wesena is okay like that. Oviere yalle. So egbe kame ni. Oye connect. Kiye Melissa na ikamewe yenge afio boy yana o. Mo fio boy o. Iye Melissa. Mo fio boy. Wabi yenui. O igbabi egbe wona. Wabi yenu yo igba. Wabi yini. Okay, agbari epo na. Wabi yedo ya fefefe. No manoro. Wabi agba mi egbe wona. E ma le wo gba mi egbe. Ti na carry owo e. Ma bege bo ma gweti. Ma bege bo ma. He went and seen all these things that is casting on social media. A YouTube na a picture we buy. On my phone, a YouTube na a picture we buy. E pa ma eje wula jama eje dodo. Mo kan me dan we jododo. Mo la ma la dia. Jododo. Ya la dia. Takara lo ye. So mo kan me dan we o ma ni dere ni. O we o yen ni de o. Yen ni de o eni ye kan ya gbe. Facebook, Saja continue. Ya gbe la dia. Stand me na bi agbon ni ri. Why can somebody just come to somebody's house? Okay, they look on yana. I will not call him mama Oji. From there to his place now, maybe 25 minutes or 30. Let's say 30 minutes. Then I say Jenima. Okay, me le luwe ku me ban when me pa area we. E seko when me mari jo doni de. Me mari jo doni de. Okay, we are do awi yoko we me. Iba wa yoko wa li yoko wa me. Uki yoko wa lele ya lega. Uli yoko wa no do liba wala lega marodu kuma emi no sunu e ma no de we can do testify na mere wonu kweje me and you will not dey stay the same city. Wetin you come dey pass my city? If you even pass am good, cannot be make get city. Anybody can pass your city. Ubi yoko we me mokpa e daki nori yoko wa na nore city that's a street na mokpa wa e daki de ma ve o e daki maybe vie Somalia if in Nigeria nore a city man that's a street man mokpa o vie Nigeria nore street man if Nigeria ve ro